Tumaze akaseera kawanvu nga tunoonya akalulu twayita mitendera gy'okwewandiisa ne batukkiriza ne tugenda mu campaigns zaawedde kati lunaku olwali lwa akalulu. Njagala kwebaza abatuuze bonna abazze okwejjumbira akalulu kano nga bwe tulaba kajjumbidde. Nkubiriza abantu bonna okubeera nga bagenda kukuuma empisa ate bakuba akalulu kaabwe mu mirembe. Ffe tuli bantu ba mirembe, eno ye zooni mwenzaalibwa mwensula era bwembeera era ye zooni mwenkolera buli kimu ekinkwatako. So abantu bwe bajja mu bungi bwe bati tulina essuubi nti eno zooni tugenda kubeera nga tugiwangula. Eyo deployment gy'olaba ey'abasirikale eyaki omuntu bw'aba atidde atandika n'okutya ebisiikirize abantu babeera nga batidde balowooza nti oba oli awo bayinza okumaliza nga babbiddwa. Ffe ekintu mugenda kukyerabira, abantu bagenda kusimba layini bulungi nnyo balonde omuntu waabwe gwe baagala, omuntu gwe balinamu essuubi, omuntu gwe balowooza nti ajja okubaweereza obulungi mu mbeera zonna nga bwe tugenza tuzikola ki tuzoogera. Teri muntu agenda kuwalizibwa kuyingira layini gy'atayagala, buli muntu ajja kugenda mu layini gy'akola ki gy'ayagala. Ky'ozookola kye kigenda okukola okweyimirira. Bw'oba abantu baweereza bulungi abantu bagenda kuwa akalulu, bw'aba abantu tabaweereza bulungi ng'essuubi yabali mulala era bajja kawoya omulala gwe bakola ki gwe balinamu essuubi. Nze nzikanya oba abantu baffe twateekawo amateeka, teri kintu kitabeerawo mateeka. Kaakati tusigala tulowooza nti amateeka ge gagenda okuba nga gatambula. Abantu beewandiisa, bamala okwewandiisa abantu bagenda kuba bulungi akalulu kaabwe. Njagaliza disitulikiti y'eri Antonde okulonda obulungi, njagaliza eri Antonde bulungi ebeere bulungi. Nsigala ngamba nti NRM yatuleetera okulonda okwa buli kaseera ebeere waggulu ne Museveni abeere nga chairman otaka jenzera kakaruru katunemeyo kati chairman otaka jenzera kakaruru kakugenda nkoko tari kenda abantu kakakusinga narishika kabura kurabamu oyetekatekere kugira ngo no basagara kabwa karura kakoreba nkukora akatere kakati gadduga kyali mabaga tukyatunuulira. Yesu ono tusobola okubanga tulabanga waliwo abantu batambuza bulungi naye tetumanyi birala bigenda kukola ki bigenda kuddirira. So siyinza kuwa komenti eyo ku makya ga olwaleero ekijja kisalawo mu budde bwakyo. Webale munonga tukiri omusereji polling station egi ntoyongera kuteera karura akakureba ninzera noreba vibe ero neyongera miso abantu nibagira ngu akarura kan kaza kubakata okukarukuza kwa nabinje za kuteru abatezi bakarunu bingi konka ahabwa abantu abariyo nibayomba orwa barwingi twanshaba ngu turikizane ho kacha kugira ngo turi live atayari west ntibatakwenda ngo muyombe munonga then abantu bagenemise katwengere turebe abatezi bakaruru entekateka yibinaha na nakaruro kubaketebekanisize abandi konka tu nameho kache turebe entekateka ya owishe mogo banga kwatira kazindaro jebale sebo mwebale tuwereza tusa tweyanziza nnyo kino eggulire lye mutuleetedde omuntu oba tumukubya akalulu yakkirize nti tumukubya akalulu era naye akakase nti ddala byatubadde byatukolera emyaka 10 gyamaze ku bukulembeze nga titulina buweereza yadde n'akatono kati tusazeewo twerondera omuntu waffe gwe twagala atuweereze ne no Semanda Moses ali ketumwa akalulu sigamba nti buli omu ayina okulonda omuntu we gwayagala. Ffe tuliko gavumenti ate batuwadde na ssente ng'abantu basuubira ng'abaagabye ssente be twawulidde. Semanda tumulozerwa kwagala kwaffe lwa mukwano era ffe tugenda mu akalulu kaffe nga tuwali atukase atukulembere atuweereze mu buweereza bwe twa. Oli omusiriza oguhara omukyalo n'araba hogwe nomweta mutaha polling station ogwo wagenda alwa kansala Kansaroha Kansara Katerega bari mbatureba ha tayari west polling station neje yako chisi ni wariyo natuteganisa hari kwenda nguturija mbwenu mware tariya hanarishembera kuyakwenda kuhindukaho manyong Kansara west trekeji Katerega ni wariyo naenda kututeganisa na nabatezi bakaruru ejo information yitwara byayo yongero tugambire akaruraka abebembeza batuireho nice kimwa kwenda ngu babakore bakaguma mu bebembezo bo narishimwa mwatori n'umuntu umuri kwenda nice kimwe kwenda ngo ahike nabiri kanjira nabakora ife kitukozeseza embeera eno kulaba nga tukoye embeera badde tunyigiriza mukama waffe era kati Semanda tubanga tumutaddeyo tumuyinamu essuubi nti agenda tukolera ebibadde bituluma tuludde nga bituluma naye nga kati agenda tuyamba abantu badde bakaba emirimu abaana baffe bawano ng'emirimu bagigabira beewala ne kati emirimu tukakasa nti Semanda agenda tuwa emirimu
tukubenga naffe tuyambibwa ku muntu waffe atulumya tumanyi n'abantu abasinga babajja wala bitundu wala babawa emirimu neffe bagenda tuwa emirimu nga tuli bawano ku baana bawano nzaalo obutwatandika mu kasheshe enshonga emwe yabeeho bambagira ngu abantu ba district nibaguza emirimu na n'ogu yagira ngu abantu okuguza emirimu ha district n'enshonga emwe ebimare bashime ko mbahingurira omwebembezi obundi embereje katerera omusheke eki tubashija bonka buturikwenda ntwenda kugambaho n'abakazi hajati iza otuganireho aha karuraka irra kun tuyirire nkaha tugambe niyo abandi tugumokwe aha borwana ntwenda ngo mbe nami tugume ntura ebentekateka yo wisemwe abantu bajuhurira umunsi mwetebekanisize mutakutera karure kerizoba sitakagiro ko nice cyakureta ecyandeta kwatara kazinda ecyandeta no kuronda Semanda Moses ari atshikirire ku district olwensonga mu bwendala abaliyo tibawa abana ba femirima bawano ata Semanda Moses ye yaleta district tiwane lyatonde naye situkanyidwamu muhanjita abana ba femirimo abakaza banaku 5 milioni tituzirina nakwata abere busenyi nabamuwa ukade 10 bona abayisawo nona kutwereza proof kugira ngo oyino obujurizi kugira ngo harabo yihireho sente obunda kubaho hesa kutugambira aha intuza kutandikira kucondoza kandi hariho n'abakureba tayari west abakwenda kuja kubuza kuba ni wakigamba cyaraga murinye hino warebere owayihireho sente kugira ngo nico mukwenda kumuhirayo owanje wenyini akaba amaziro kusoma nazayo kusaba emirimo yasawo bukadi 10 ntabwine namugira byayanga yagira boro tukwenda bugende narugayo nastama oyire kinde cyemirimo niki ekimworekerere kugira ngo kibenshi korwa mu district ya Lyantonde ahabo taine cyakora nenguto ziryaho sente nazirya buri turigireho aha muntu nkomwe nitwenda ebintu bishemekwa bikorwa mu district akatwala Kampala lwa Museveni yaturira sente zitu yasibyanzara webare mnongo entekateka z'abantu ni nyingi entekateka z'abantu ni nyingi ahari ko